Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga warasyo amin papagayam. Kablaawan kan pagyamanan da kay manen likers, subscribers, commenters, followers iti YouTube ken Facebook mi papagayam. Kastamet kada kayo anaayat tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Itultuloy yo kuma. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasalitaan arapauluan. Nalabos akin naman nagbabae. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nakatidog matipila diti bagasan nanang. Wen anak, naimas ken nabilad ngamen tilako ni Mina abagas. Ken naglakapay iso apilpilaan da. Ano santang rutan nanang? Ay, nabayag aday to'y apila. Iso si kanti makipila anak. Ta mapanak aggatang ka nagiti daduma masapsapol. Kababain mat ano may sak agpilpila dito eh. Kasanong agmay-may saka kunam. Kanuriw-riw kayo. Isungarod ang nagatindog ti pila, ibagam ki din kag may saka. Kababain nanang, tsak am-am ida. O di makiam-am mo ka kadakwada. Na, kababain mo ta. Gumatangak ti bagas, makiam-am mo akit din. Makisau-sao ka ti kayat ko asawan. Anya kumangay ti isao-sao kadakwada. Ay na anak ko, manaktak ka mat. Unay daytan kaka. Makamukan ditaw tayo nakaon. Pinanawan ako ni Nana. Ading, umuna akman, nagdardarasak ngamin. At ay ospital ti kabsat ko. Ha? Sige. Mabalin ti makiusap. Unak man, nagdardarasak ngamin. Ha? Sige. Makisaritak man kabsat. Umunak man langit, nagdardarasak. Mululawak ngaminan. Ha? Sige. Ay, kapsat, umunak malangan ka lang dardarasak. Ha? Sige. Naa, ada ka mo dito'y udi tinagatidog apila. Pinanawan tak mo't gayam. Ay gapot pinanawan kan. Saanan nga imaron sa tipila? Mababain at but namin nanang. Ay kagaputa mababain ka, pinaunam amin idaan. Ay naguuyong kamat, saan eh. Amom ngagdardaras ka. Isungarod anapana kung gimatang ka, nagiti daduma ka sa pulan, tahus tunto numalpas ti pila. Ang pinaunam mo't amin idan. Unay daytan kaka. Unay daytan na bayagyaw na pan nagmarket. Sinawar yung samot ng tintiro nga ilay aglaman baryaw. Makatawin yung matan iti palingkay. Unay mo't makatawin na sasawa mo. Nagbayag kayaw.
Awan pa serbina adwa kayo anapan. Napartak ko mangagpaiso, tadwa kami. Awan ata makapagtinulong kayaw. Ada mapan gumatang iti sida. Ada meten mapan nag-grocery. Ada meten mapan gumatang iti bakas. Ken ada mapan mangayab iti pagluganan na tricycle. Di nagpartak. Kano mangibayag maut ni sanay. Apay aya? Ay kasla di mo am ti sakit na. Ha? Nagkurimanan ati kinaman nagbabain na. Ay, unay daytang kaka. Awan nga ron Nuag may sa dayta amapan, malaos, iti papanan na. Ay, unay daytang kaka. Nalipatak mo tigim matang iti pagpaimas iti masida alutuan. Anya dayjay aya. Day sarap-sarap. Saan? Diyak kayat dayjay. Anya nga ron kaya pagpaimas dayta. Jay magic. Agpalamot na dayta. Alain ka man gumatang i-gestor lakay. Kitaam nga agalak to'y tumangkaw. Diyak makapag na baunin nak. Nabanuga mo nga men. Baunin mo ni sanay. Ay unay daytan. Nagbayag mo tan. Anyat aramidon day tao. Abangan no napanpay lagi matang ije ilay. Ay unay daytan kaka. Pinkala surutanan bakit. Ay unay kat ngaminan aya. Si kalakuman tinapan pra na parpartak ka pa ya magnak ng miso. Kaanon tupay ang makaluto ak ngay no kastoy maut. No kayat mo te makaluto adagos bakit. Surote mo. Sigurado pa. Unay daytan kaka. Anda ka malagayam dito store. Unay daytan anak. Imo na damat nga naging matang nanang. Awam mo tikadwam dito store agumat gatang. Nakisarita ni Nana Ising nga umunata ada awir na. Ora ni Tata Pablo. Nakisarita mo na paunae ko na gumatang. Ramapanpay agpainom iti kaldeng. Mabainak mo't kan aramina iti nakisarita. Isa pinaunak mo't kan Sa ni Tata Sintay. Samsambutin na kano ti pagluganan na. Kan nagikidaduma pa yan nakisarita kanya pauna kida. Siyempre mabainak mo't. Sa pinaunak idan Ay, salit ki diti kastaw. Unay daytan kaka. Mapantayo mo't makisarabaw bakay. Sanay anak. Kababail mo't nusan tayo pagustan di awis ni Pari Milchor. Nagsaya at edya at tao. Ay kung mapantayo narigat mo't no paayon ti awis ti nasaya at atao. Tano si kantumot ti mga awis kan kwa na umay mo't. No paayon na kantumot. Bala sanay anak agrobot kan. Ta mapantayo amin. Nabagaak mo't ni Trixie nga ading mouth. Imo na pa'y din anapan ta saanan ang makauray. Unay daytan kaka. Ala anak, darasam ti agrobot ta mapantayan. Agapura kay man na una yung tatang. Una daytan. Yalanda ko niti kanag naikarga-karga ti paper plate na lang. Mabay na ka makipila ang mapanagala ti makan. Apay mabain ka kat makipila tayo mo't amin. Ni kita nakapila da amin. Mabay na. Lamot daytan. Inawis da tayo mo't. Anyat pagbain na mo iti dayta. Saan ka mo't amapan agaramulyo dita? Yala amon bakay tapno malpas ti istorya. Ay just kay. Unay daytan. Agawid ako nanang. Kababain. Kalpas mo unay anangan agawid kan. Makipulapul tayo pa'y muta. Makaisbuak nga rudan.
Uray latanlo-tanlo ti CR dita. Makisbo ka ditan Mabainak, anang. Anya? Ijaya kun balaya mapan umisbo. Mabainak ditaw. Ultimo makiisbo mabain ka. Unay daytan kaka. Makaala ka iti sakit, iti dayta kinaman nagbabain mo. Nupud-pudem ti umisbo, matay ka. Ay, unay daytang kaka. Pudpudem na ti isbom matay kan. Maurnungan iti sakit ko na Kay sumula dayta, maurnungan iti sakit. Intun kwan agkanser, intun kwan matayan. Tilay bagbagamot bakit? Unay daytang kaka. Nanang, alalanak mat ni Carlo ang mga nakitibunyag iti anak na kendesi. Ala kamapan ka Ti kababain kat no ag picture taking nan daw. Sigurado nga awisan dak ang makijoin. Kababain. Nanyangay ti kababain iti dayta? Kababain mo ti ag marangmang iti sangot ti simbahan nga umisam-isam. Amin mo't nga agpa-picture kat umisam o di umisam kamat. Kababain tawan mo't is-isumak. Isumam aja photographer, nagloko kan. Ay, mabainak anana. Diyak mo tama mo isumak din. Aguo yung kamot anak, saan mo't nga isutis isumam, no di kat umisam ka laang mo't aga po agpa-picture ka nga road. Di pa ikat kasla ka aguuyungan nga umisam-isam, itiawan is-isuman na. Unay daytan kaka. No di ka umisam, si kantulang tinakami suot iti picture yu amin. Mabainak nga ron. Ay, unay daytan sanay. Wow, anak! Nagtaraki kan iti dayta asuot mo. Mapanak ngamin mga nakitibunyag nanang. Isa na ituyin atin suot ka. Mayat, anak. Ay, ado ti mga aram kan kababalasang iti dayta langam. Mga aramot ngay bagbagam bakit. Iso ati agaram. Patsyam ngay iso ti agaram. Mabain dayta. Amamagtan ti sakit na. Pagpistahan da kumanan nanang. Huwag gayam. Umdasan ti ipaputput ko ado smile. Nagadon. Aday amot kasta kwartam. Awan nga ron. Isa parikot ko dayta. Manulaang ayat ada kwartam. Sa nga ribo lang. Agbayadak pa iti pananganak ka. Sana parikot dayta. Kunak ano pulos nga awanan ti kwartam. Ada magayam. Di kamtong di ti limagasaut. Kababay na nanang. Kasanon, no adan to mangipaputput iti 5,000. Palpasan na. 5 gasot la kanyak. Kababay na Unay daytan kaka. Day nga ron met ag tao iti pusam titid mo. Ore 5,000 no napilpilitan kalangan ang tayd. Tapno ibagadalang ano ti kwartam. Nasaysaya at mutlaang no 5 gasot. Wano 9 gasot. No isot ti anda kwartam. Anag tao iti pusam. Unay daytan. Awan lat di mo pagbabainan. Matay ka ano kasta? Unay mo't kami daytan sanay. Sani! Litsato mo't yung mga ayab kan kasanay. Ada ka kadipay di tabalayo? Sumbatam. Ay, mabainak tatang. Mabainak makipimpinok ka ulita. Agdidan ta na mapan, no da ka pay dita. Siyak manlaangan ti mang sungbat. Ay, saan tatang? Di yung sungsumbatan. Ano saan? Ibagayo na panakon. Ay, kwa balasang kao. Napanay ni sanay. Ay, kunak nagdapay dita ta. Agdidan kami kuman na mapan mga nakitibunyag. Sige nga tata, mapanakon. Uy, balasang kao. Ay, sayang. Nasay-sayat mo lang. Ano nakigindan ka, anak? Nagpintas ni Chataw. Nagtaraki ka mat.
agbagay kayaw, gundaway mo kuman. Tila sasawan niya matatang, kababain. Diyan sampay kat kuman na mangaram kan kuana. O di, adyan na pintas amanugang may. Ay, dalabos ka mo lakay? Ah, Arman na lang manugang maon. Agnubya da pay kalpasan na, agkalaysa, kalpasan na, mabalin munton ngawagan iti manugang. Naidaytan ka ka? ay na, makapaalyaw kayo mo't nanang, tatang. Sana dahi tati bagbagayang ta mabainak nga agarim-arim dita. Apay amabain ka ngay. Di mo latultuladon ni Amadaw. Agsusukot arman na kada asawa na. Ay, unay mo daytan. Madimot tikas day Kinapos ko ti rupa ako nada. Kiniisot pa kay dardaruman na. Hanhantingan da pay ki din Malagayam. Apay nga raw nga isot ti ibagbagam at tuladan ni sanay nga anak ta. Sampol lang day lakay. Tano ka sa nuti kinaman nagbabain ni Sanay, isumot ti kinapuskul ti rupan ni Amado no may papan iti babae. Tinaktakda ko nanang, tatang. Mapana ko. Ay kat apag iso Adapay la siguro ni Chato di taparadaan. Agidan kayon ton asumangpag, iji balay da Carlo. Isus, madi kapapain. Madamdam mga ruda na rumwarak. Unay daytan kaka. Bakit? Dayjay akinaman nagbabain ni Sani nga anak ta. At niya ka tilangana, iti grupo na Carlo, iti amin na turungan da. Matay kat ngatan iti baen, nga aging kay ti panganan. Amangan no saan pa yan amangan. Saan mo't siguro lakay ta adamot ti gayom na ija ni Melben? Ay, dayjay. May samay tama nagbabain. Lingos dayjay. Ewanan agpadadan amapan iti suli. Kasla nakuturan apiyak. Saan mo't siguro tagbabarkada damot amin? Isungar da naturid ananganak iti bunyag. Taam muna dagiti gagayim da. Dagijay ti kakadwada ijay. Astaya. Wan lakay. Katno saan kumama nagbabaen, mabalin na tapay ayawidan iti makmakan. Ay, day tamanan tanday ti ulong bakit. Day mayawidan iti lamot. Uray day tangkaka. Kunak no agpakarabii ka pa ije punsyonan anak. Nagsapa ka mat anagawid. Mabainak nga agpakarabiin na nang. Adot agduduma sa ngaili. Katno agaam mo kayo mag. Adot sa balya sa ngaili tatang. Mga anak man pa nanang tatang. Tanay mabisina ka. Naggapo ka iti aglaplapusanan amakan agawid ka amabisbisen. Kababain nga ron ti agkaramulyo dyan. Numuna kat ado ti sa nga ili da saan nga amaw. Naidaytan ka. Kaanon to maikat mo, tiki naman nagbabain mo, anak. Amin mo ten abanag, kat kabain mo. Kasano ka laengan nga ay. Nagado, ti arimbusabus dita kadamiron, nagpupuskul ti rupa da. Isot pa kadangdang randa, ti kinapuskul ti rupa da. Ay just kay. Si kaamot tan, nalabas, tiki naman nagbabain mo, anak. Ay. Dayta nalabas, aki naman nagbabain mo ti pakataya, manak ko. Anya? Ang mga no adda di tanti manggodas ken ka, mabain ka pa'y atumaray. Mabain ka nga glemeng, ken kang runaan na. Ang mga no mabain ka pa'y nga umangasan. Ay, wala dayta nanang. Pagayam Sani, mayat mo ti managbabain, no saan lakit di mo ta nalabas, kabain mo mo't amin ang. Ultimo, iyo presida amakan kat kabain mo pa yung nalamutan.
Nasaya at no dala taday tay pagbainan tayo. Ngam, saan mo ta kababain ti mangan no naawis kalakit di? Kan saan mo ta kababain ti makiisbo no makaisisbo ka? Dagiti da ka sa banag tinas ka nakabain pagayam. Ngala, ditan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Lalabas akin naman nagbabain. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.